Svi ste uočili da možete da čujete zvuk i onda kada izvor zvuka se nalazi, na primjer, u susednoj prostoriji, ne u vašoj. Što znači da zvučni talas skreće u odnosu na pravolinijski pravac prostiranja. Ne zaboravite, zvučni talas je mehanički talas. Također ste primetili na površini vode da talasi obilaze kamen, prepreku i zalaze u oblast iza kamena. Slično se dešava ne samo kod nailaska talasa na prepreke, već i na otvore. Ovu pojavu uočavamo i kod svetlosti, kod elektromagnetnih talasa. Da vidimo istorijski kako se došlo do objašnjenja i definisanja ove fizičke pojave. Naime, videli smo da su postojale dve grupe naučnika, jedni, sledbenici Huygensa, koji su zastupali talasnu prirodu svetlosti ili elektromagnetnog zračenja, i drugi, Newtonovi sledbenici koji su zastupali čestično. Francuska akademija nauka zbog toga 1817. godine raspisuje konkurs za priloženo najtačnije objašnjenje prirode svetlosti. Za nas je važan prilog, odnosno jednačine koje je predstavio naučnik Fresnel, iz kojih je sledilo savijanje svetlosti iza kružne neprovidne prepreke i raspodela intenziteta svetlosti u različitim pravcima. Naime, verovatno ste svi primetili za slučaj velike prepreke. Kad sunčeva svetlost koju vidimo nailazi na veliku prepreku, iza nje postoji geometrijska senka. Recimo u ovom slučaju kružne prepreke, geometrijska senka bi bila ovakvih dimenzija koje bi odgovarale na zaklonu i dimenzijama same prepreke.